Reka tubasuhuze inshuti mudukurikiye kuri channel Umubanji TV, channel mukunda muri benshi, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Ico usabwa ni ugukora subscribe, no gukora comment, no gusharinga, no kulikinga kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo butabagoye. Reka rero tubagezeho update y'amakuru avugwa uyu munsi. Turi na kabiri ku minsi 9 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2024. Reka rero tubabwire imitwe igize amakuru turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Turaza kwibanda cyane ku munsi w'ejo, turagaruka ku makuru yagiye aba ku munsi w'ejo. Murabizi kuko ku munsi w'ejo nta update twabagejejeho, ariko reka tuze tubahe amakuru nyamukuru. Ariko amakuru yacu uyu munsi turaza kwibanda mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se imico bise Grand Nord. Amakuru yacu rero nuko ku Mugunga, aho ni mu nkengero z'umujyi wa Goma, hari umwuka mubi hagati y'igisirikare cya FARDC na Wazalendo, aho hari umwuka mubi w'abasirikare na Wazalendo, aho bapfa ibiryo n'impunzi zahungiye muri iriya nkambi ya Mugunga. Rero hari ukutumvikana kw'izo ngabo, aho bapfa ibyo kurya by'abaturage. Rero imfashanyo y'impunzi ziri mu nkambi ya Mugunga zirashika, ariko Wazalendo na FARDC bakazibaka. Rero impunzi zahungiye muri kariya gace zikaba zinubira ibyo Wazalendo na FARDC bakomeje kubakorera. Mu by'ukuri biratangaje igisirikare cy'igihugu aho kurinda umutekano w'abaturage bahunze, ariko bakabona atari ngombwa bakabatera no ku turyo twabo twitica ntikize. Rero mu by'ukuri abaturage bari hariya bafite ikibazo gikomeye, ku buryo bavuze kuko icyo kintu kibarambiye, nabo bari buze kwirwanaho cyangwa se barebe ukuntu bagwana na Wazalendo na FARDC. Andi makuru nuko ingabo za MONUSCO ziri mu nkengero za Sake cyangwa se zari zihagaze hagati kugira ngo M23 itabasha gufata umujyi wa Goma n'inkengero zawo. Rero muco MONUSCO bise Operation Springbok, ni operation yo guhagarara hagati kugira ngo ingabo za AFC cyangwa se bakunda kwita M23 zitadivasinga kugira ngo zinjire mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri MONUSCO yahakuye ingabo zabo cyangwa se abasirikare babo bari mu citswe iriya operation. Bavuga yuko bafite impungenge kuko M23 ishobora kubatera ikanabafungira n'inzira ija mu mujyi wa Goma. Rero bavuze kuko atari ho honyine bava, bari bwiyongere n'ahandi bagakomeza bahava. Tukiri kubijanye n'imirwano, nuko abasirikare bane ba SADC baguye hariya mu Bambiro aho bari mu nama. Haguyemo abasirikare batatu b'abanya Tanzania ndetse n'undi umwe ukomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Nabo nibo bamaze kugwa muri iyo mirwano, abandi benshi barakomeretse. Rero ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi naho hapfuye benshi ndetse na FARDC, ariko umubare wabo ntabwo babashije kumenyekana cyangwa se umubare wabo ntiwagiye mu itangazamakuru. Mu nkengero za Goma haravugwa umutekano muke cyangwa se haravugwa ingabo za M23 birakekwa kuko ngo zikomeje zigira imbere zisatira umujyi wa Goma. Uhagarariye umuryango w'abihumbye Bintu Keita uhagarariye MONUSCO muri Kongo yatangaje kuko atewe impungenge n'ingabo za AFC zikomeje kugenda zisatira umujyi wa Goma. Avuga kuko isaha yari yose umujyi wa Goma ushobora gufatwa n'abagwanyi ba AFC. Ministre w'ingabo wa Afrika y'Epfo cyangwa se ministre wo kwivuna abanzi nkuko babivuga mu Kirundi, Tandi Modise, yatangaje kuko ibikoresho bafite mu kwifashisha mu rugamba rwo guhangana na umutwe wa AFC cyangwa se M23, yavuze kuko mu by'ukuri ubushobozi budahagije kubijanye n'indege zikoreshwa hari ahantu. Bavuze kuko
hagikenewe byinshi. Sosiyete ishinzwe iby'indege yavuze kuko hari amasezerano batumvikanyeho mu buryo bwo kubafasha mu rugamba rwo guhangana na M23. Naho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nuko kuri ubu kugeza ubu nyine hari agahenge, mbese hari umutekano mu bice byose bigize imisozi miremire. Ariko nanone hari impungenge kuko igisirikare cya FARDC gishobora kurwanya abaturage birwanaho. Hari impungenge ko igihe icyo ari cyo cyose imirwano yazubura. Naho muri Grand Nord muri Ituri nuko inyeshamba z'umutwe wa Codeco mu minsi 3 ishize baheruka kwica abasivili 34 barafata babahamba mu cobo kimwe. Reka mbashimire nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro byacu ku Mubanji TV. Tuzakomeza tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Mugire ibihe byiza. Nanone mwakanda subscribe, sharinga ibiganiro byacu, mwana likinga, comment zanyu tuba tuzikeneye. Mugire ibihe byiza, bise ko mwari kumwe nanjye Kagigi Marcel. Amakuru yacu nakagaruka.